جه نواندن و چین اورینت نیوز بولتنا کردی بار باش. هیزن یا پگل لحسک چهار چکدارن داعش دیل درگرن و نخوشخانه حکم ریزگار دکه و دست به اپراسیونا پاکش کرنا باجروک سرینه ل باشوری کوبانی دکه. ل سلیمانی ولاتی کی روز اول بر آواهیا پیاده خوشوتاند و انا کسد بیجا ام کارن پیشمرگی روز اول در باسی سوریه بکن. تورای سوریه مافی مروان را گیهاند که هجمان قربانی جنگی لسوریه دست پیکا و ساله و گیهای 11,000 کسی. شروان نیه پگرا گیهاندن کوان هزینوانین بنا و پاراستنا جوهری تناس کرن لباجار حسکه چهار چکدارن داعشه گرتنه لباشوری باجار حسکه شرکی گراندنا برا هزینیه پگه ریجیما سوری و چکدارن داعشه داده دوما یه پگرا گیهاند که دهل تاقا صالحیه یا حسکه که تاقا کردان چهار چکدارن داعشه که بنا و کوشبریه دا در باسی تاخه ببون هاتن گرتن لگوری آگاهی نیه پگه که سه جوان چکداران ده مالک دا خواب شرط بون یک جوان جی خواب نافبرا تاخین صالحی و عزیزیه دا و شرط بون. دی چارچویا دورپیچا چتین لدردورا باجاری حسکه ده او پشتی شر و پفچونان کنترل کرنا تاخا غویرانج آلیه باشور و هیزین رژیم دو ایواری به پیش بچون او شرد نافبرا وانو دعشی دل نافچه بانورا ما درکت هوله جخوا تاخین نشوا غربی او شریعت تانها ده دست دعشی دنا. نوچگهان مال حسک راگاند گو دو پشتی نیورو وزیر براوانی سوری عیماد فهد الجاسم لگل شاندک جشام گهان باجار حسکی و با افسرین ارتش و پارزگری حسک رجویان نوچگهان ما داخویانی کرن گل آلی روجهلاتی باجر شروان نیاپگ اپراسیون خبر دوام دکا و بر بولات الحمر و دچن هر وها شردنا برای پگ و چتین داعشه ده لدر دوران ناوندار را صافی چیبون و لگوریجی درین یپگا گوگلک جی چتیان دوی شریده هاتن کشتن. نوچگهان مدازانین گو دهل هندری باجر پفچون بچکین سوگ ناورا اسایشه و رژیم دل نافچه امرشو چیبون و ده انجام ده هزین اسایشه نخوشخانه الکلمه جی دست رژیم درخستن. هر وها ایرو دمجمیر چار صبحه گروپا که بچوک جی چتیان جالی نشوا غربی در باسی دولاب العویس بون او شرلور در کتا هولی او هاتا زانینگو گلک گلل سرطاق الحجر کتن و لگوری همان جیدران گو شرلور هاتا راوستاندن پیشتی گو هجمارک جی چتین داعشی لور هاتن کشتن لآلیه کی دنیا پاکی راگهاند گو دهل تاقا صالحیه چکدارین داعش گود بن ناوی کوچبریه دا در باسی تاخی ببون وج آلیه هیزین یپگا و هاتن گرتن لگوری آگاهی نیپگا سی جوان چکداران دمالک دا غفشارد بون و یک جوان جی دنابرا تاخن صالحیه و عزیزیه دا غفشارد بون تیزانین گوشبر شر بسدان جتاخو دورین باشوری باجاری حسکی در باسی تاخن کردا بونا بله تماشاوان هجاج بور راوستاندن لسر مجارة ميداني لحسك آنها لقلمين وجيهان ما جوان الكردي جوان تبخير هاتي قالوا روشا حسك انها تشاويا شهر كيجان آليدا برجوان ديال خبطة بله عبدو اشخوا ازيج شر دستي بكم شر نها تاني لنافندا غويراني شر في جرد فيجن والنشوة شريعة لويدك الشر هي انها منابرة ريجيمي وشبيحية نويج آلي كده ونابنا لشكرين أو تشتين داعش ده آلية دنده خواتانها هاتن الدور بيشكرن عبدو يعني أو خايبت غويران شرقي تاغا غويران شرقي هاتية دور بيشكرن جآلي جهلا هيزين ريجيمي ذا أو تاني داعش دويدة كده مايه وشخوا جآلية كده نجي دو وقت هاد رابور ده هاد قوتن نزیکی مرشو پفچونک دنافدرا هیزن اسایشه و رژیم دچو جویده که اسایش دخواست بوگ سیطراک رژیم جور وکش
و پشتیش خوی شبی رژیم و کشی جویده که و کدن بسته سیطره خو اسایش الویده که دانی شخراج عالی میدانی جی وقت جو يعني تزانين حتى هاجي صارين حسكي تفاعي هاتنا بالا كرن بالا بونه كوچبري چه بونه هاتنا بالي باجار عمود وانده لعبدو صادم تكذبكم دو وبيرجي ما اقول لك يعني يوجد فيجن حالات فقري ديتن خلق يك حبا بتقرن بالي حسكي ده بالي مالي خد اللي نتبايا مال باتي لتني يك حبا جبي مال باتي بتقرن مالين خل حسك يعني بله نوچگی هنه مجعمود جوان الكردي گلکس باس هیزن یپگه لباشوری کوبانی دست به اپراسیون نوی کرن یپگه گوت که آرمان جوان جوی اپراسیونی پاقش کرن باجروک سرینی جی چطیانه ناوندا چاپمنی و راگی هندنا یپگه درباری شروع پفشنین 24 دمجمیرن داوی دا خویانیه که نویسکی وشان دا خویانیه یپگه وها گوت هیزن یپگه شبادن لباشوری کوبانی اپراسیون که تول هلدانا شهیدن کوبانی دا دست پیکرن اپراسیونا کو با آرمانجا باجاروک سرینه و در دوراوی ورا پاقش کرن هاتیه دست پیکرن و با آوائی که سرکفتی بردوام دکه هیزنیا پگه ده چارچوبای اپراسیون شوادن دا گندن سکایف و ترکمن این هین گریندن استراتیجی جه چتایان پاقش کرن هجمارا کشتی و بریندارین چتایان دوی اپراسیون دا نهاتیه زرال کرن له هرما دیر زوره یا باکوری روجلاتی سوریه ریخسنا تروریستی داعش جارا یکمه کو سر دو جنان جیدکه روانگاه سوریه مافیا مروارا گیهاند کو تروریستن داعش له هرما دیر زوره دو جن و به هفسر وان و سر وان جی کرن لگوری روانگاه چتایان داعش کو به حجتا سحر بازی او هر دو جن و تاوی میرن وان جزا کرن پیاده لاوی رواند و ویجی خوش پیشی بارگاه پیاده لسلیمانی شوتند لی جیانا خوش دست ندایه و بو نخوشخانه و هاتیه شاندن لگوری آگاهیان که گیشتن ناچگیهانان ناوی کسی ولید عبدالرحمن و تمنوی 43 سال دو ایواری جبو نشاندن نرازیبونا خواه چویا پیش آواهی پیاده لباجر سلیمانی و دست بگراوه کریه لگور آگاهین ولید عبدالرحمن که 2 ساعت 18 و 45 خلق لپیشی بارگاه پیاده لباجر سلیمانی آگر بردا بدن خواه و خواه شوتان دیه لگوری آمارین داوی که پیاده لاوی ولید عبدالرحمن یه 15 سالی روان دیه و او برن ناو رفین پککه بیکو مالباتا وی آگاهدار بکن رایدارین پیاده جی جم مالباتا ولید عبدالرحمن را گوتیه که لاوی و چویا قندیله پارتیا یکیتیا دموکرات پیاده د داخویانیه که ده هشیاری ده حکومت ترکی که در باسی نوچهیان که دناف دست وانده ببا او جی برسد بدن د داخویانیه ده هاتیه که چه در باسبونه که لشگری لنافچه ببا و بنگوازین حریمی چه ببن و چارەسەری سیاسی لسوری و رجلات ناوین زحمت ببا تیزانین که او چند روژن که آلامین را گیهاندن بحثا مجارا در باسبونه روج آوا گنگشه دکه دا که ریخستنا داعش جسینور ترکی دور بخیم فروکین رژیم ترکی بارگهین پکک لهریم آواشین توباران کرن و تیزانین که افجار یکمه جو سال 2013 و که فروکین ترکی به وی رنگی چپرین پکک توباران دکه جهیل خواه هیزا پاراستنا گلد بیجه که ارتش ترکی آگر بست دنابرا ترکی و پکک دا به تمامی هلوشان هیزین پاراستنا گل هپجه آپکک راگهاند گو بالفرین شرعین ترکیه چاپرین گریلین وان لهرما افشینه لباشور کردستان دانبر بومبیان جبرویجی آگربستایک آلی هاتی هلوشاندن فرمانداهیان ناوندی هدب دوهد داخویانیه که دراگهاند گو بالفرین شرعین ارتشا ترکیه لچاپرین گریلین وان لدورا سینوریا افشینه دانا او دیار کر گو افجارای کمینه گو بالفرین شر این ترکیه سال 2013 و به ویرنگی لچپرین وان ددن هبه هر وها راگهاند گوشخو ارتشا ترکیج روژا دست پیکایا آگربستایک آلی و آگربست بین پیکریا لیوی جاری آگربستایک آلی به تمامیج آلی ارتشا ترکی و هاتیه هلوشاندن ده داخیانیا هبه جه ده هاتیه گوتن
گۆخویایە ئێدی هەلوەستا ترکیە ناخوازە پرسگرێگا کوردی بە ئاوایەکی دەموقراتیک چارەسەر بکە لەومە ئەوژی لە هەمبەر ئێریشên ئارتێشێ بێدەنگ نامینن و وێ خۆ بپارێزن. تێزانین لەسەر بانگارێبەرێ پەکێک عەبدەڵا ئۆجەلان پەکێکی ڕۆژا 25 مەها نیسانە 2013 چالاکیên خۆیên leşkerî li dijî Tirkiye dabû seknandin û agirvestekeyek alî ragihand bûn. Ji aliyekê din ve artêşa Tirkiye jî ragihandiya gogerîlayên pekekê li devera sînorî ya ormerê êrişî hêzên wan kirine lewma wan çeperên pekekê dane ber bombeyan. دهل قامش لو پشتی دو هفتهین جو کنگره سویمین جیوینا یکم انجمن اجتماعی کردیل دار کتوتی دا انا کسد بیجه ام دکارن پیشمرگین روجاوا در باسی حریمین کردی لسوریه بکن در راپور جانو شاکر دا آگاهی ام بهتر پیشمرگی روجاوای کردستانی بشکن جهیزا لشکری انکسی اب یک جبریارن هری بالکش بون دداویا جوینا انکسی دا آکو دروجان لقامشلو بردوام کر و یکم جار لدار دکبه پشتی کنگره وی سیم ایرو او هیزا لشکری روجاوای کردستان بشک جهیزا انجمن اجتماعی کردیه و بانگك جيما بانكر او بشايات هندري تفاهم ودان وستندني دي به معني الهريمه دي درباس من برفانيه بكن في قونا اورتد الكلكا و براي دي جبر انيه شرفربوني هيزكتني نما كاروي برفانيه بك او ايرو بزلالي بناف بو جو بشك جهزا انجمنا اجتماعي كردي جمجارن سرکای روجایکی جوینا انکسی گنگشکرنا روشا هريمن كردي و چاوانیا گهشتنا آلیکاریه بو هندک دبرین مینا کوبانی و حسکی هر وها پسند کرنا بلگه سیاسی و پروگرام سرکا آکاری انکسی. سه نقطة أساسية هبون قام لسر سكنين يجي علاقة انجمني وتفدمي وقناغا جيرو قيمانا دهوكي كتيدة أو برنجكي فراهات نقاش كرن دعوة شراكتك دي في واري دواري سياسي دي دواري عسكري دي التفدمي تيكرن جوی منطلقی جی ما وکن جمران اجتماعی هگه تفدم وان خالا پیک بینه اما وکن جمران اجتماعی کردی هم حاضرن پیر دانستنی بکن و لیوگرا سیاسی جنبده احیا بکن. دروجاد دوان دا و پشتی گوهن کومیت هاتن دست نشان کرن دناوان دا کومیتا مالباتا شهیدا جوینا انکسی شویه تکلیان به تفدمیرا و کوالسیونا سوری آرک برا زلال کرن. نسبة ائتلاف ما قوتي أني كوميتا كما تشكيل بكنجة أماني أو كوميت هر بائتلاف روني هي سياسية ائتلاف رويروني وأمي بوار قفتوجو بكن جارد من تكز بكن سروي وثيقات أورتاما واند وقال لك تشل سر ماسيها بند أورتاما واند سر وضعي فيفان هرمي ما يكردي جو إيرود بن قفا بان جروبة هندراو دن داعش واند سر مسألة آليكارية إغاثة أمكار بن سر مسألة سينور سر خندواني ما يجو خندناوان قال لك أني في جوماي امکارنوان بجی بکن لداوی جوینا انکسی اندام کومیتا تکلیین دروا هلبجارتن و تیزانین کو ایرو پنج ایواری هاتا دست نشان کرن دا کو امانتا گشتی انکسی جوینا خوی یکم لدار بخه. جانو شاکر اورینت نیوز قامشلو. پشتی ایریشن تندره و ین داعش لسر هریمن کوبانی و حسکی هنک بانگو داخوازی جالیین سیاسی درکتن تیدا داخواز یک ریزی کلانا کردی و اکتیو کردن لیوگرا سیاسی کردن. ویچه گیهان مجان و شاکر نیرینا کلانا قامشلو دوی را پرسینی دانیشان کرد. پشتیریشن داعش لسر باجار کوبانی و حسکی دیسا داخویانی و بانگین یک ریزی کلانا کردی جبال هندک آلین سیاسی و درکتن. دباریوان داخویانیان ده و مرجع پیک آنینا و یک ریزی کوبویه خونا کلانا کردی جی 4 سالان و اوه چند نرین جباجار قامشلو. براستی از وابانگان نگش بینیم جبر بوکا روتینه که گو پارتی سیاسی هر تم بانگ کریزیه دردخن. افتوی واتی گو هیوی نماید دوا هیز سیاسی دگو قریبن جاراک یا گاف که باویجن بر کریزیا هیز سیاسی. اف دانزان و اف بلاوک و اف بیان وان پارتیا براستی تسعود آوان لسر عرضه تشتكتني خاذ ذالاي فيسبوك وبيانات ودلشواتي نما جارة سريامة هر جارة قوة تقينك شي ببه اما بي يك ريزيا كردي افج مردر دي ما برين ناكي بيويستا هر دو انجمن
برپرسیار بن و تشتا تخواستن هێزên سەرەکە ئین کوردستانی jî li ser aktivkirina lêvegera siyasî bisekinin ji bo karibin bi awayekî fermî berevaniyê diber Rojavayê Kurdistanê de bikin. Ez bînim got divê dwarê praktîk de gavin wernavitin divê got cihê jê dawî bûyî ji hevatna dihokê dîsem dest pê bikin. تێ خواستن ku hêzên li pêşmerge li Kurdistana Başûr بین Rojava û bên Hesekê û herêmê Kurdan ew jî digel birayê xwe yepekê û yepek jê bi erkê xwe rabin. Tenê ji watê xwestin piçik rêzgirtin ji xwîna şehîda bikin, karî bin ji dev bercewendiyê siyasî ê hezbî teng berdin û karî bin piçkî guhdanê li bercewendiyê millet bikin ji dev vana kokiya biqarin. Kolana siyasî bi destê rewşenbîrên Kurd او خلكن وطني او خلكن وطنات باريس ايرو باعتصامات او مظاهرات رابانا لكولان قامش لو تفي قريبانا بهيكا وببعجانا الفا سياسيه ما خستبانا وك اوروبيا قام ببانا قواتك ضاغط جبو يك ريزيا كردي هلبت بك آنينا يكريزيا كولانا كردي وندريا بانك وداخوانيان ربا وأف أركل جوري نارينا هناك شالقوان وروجناموانان دفيت زوترين دمدا بيتا بيك آنين داكو قفو مطرسين لسر ملت و جارانو ساوي نمينن. جانو شاكر أورينت نيوز. بله تماشاوان هجا جبور راوستاندن لسر وی مجاری من هاوری خابدن قامش لو جوی در میوان ما برز فیصل یوسف سکرتری تفگرا چاکسازی کرد لگل ما برز فیصل تبخیراتی وی بولتنه گلو جواکا کردی بلنگازه چج کریارین پیدا و چجیش داخویانین انکسه جواکا کردی هیرو بی باور مایه لهمبر و پارتیانا گلو وی جاره وی انکسه کاربه تشتکینو داخینه میدانه باش ترى وجودار را انجمنان اجتماعی کردی کنگره سیاسی اجتماعی کردی دار کرد و انجمنک هاتر زیادن در روزی در باس و قریب و اویسی خطمانی بیچه کرن و ببریارنا گودوی کیمایی گوبری چه بوی جی در باس ملت ما حقا چی بیجی کیمایی آواز بیجی لی جانب مروف شکاری چه بکی هم نب مثلا داخویانی سنه یعنی کار کن انجمنان اجتماعی کردی دنا کسینا دولتی دا دنا هیزن کردستانی دا لسر تمامی جی حتی جیت کارکی که گو کاربی آریکاری ملتی خوبکی و مافی ملتی مرجعوزی اب مثلا گو چه بوی کاری روزانه و آفانگایی گوتی نسری ملتی مجهید الایسیا لی تمامی مهمتر سوریا پیش روزی گو چه ببی ام شريك وقع عرب تماما ما في خدا ذكرنا ما في كرد حتى جارك دي اتشتي قوتين تريم التي ما جارك دي دوباره نزي انجمنان اجتماعي كردي دايت اشياء خدا ما في قاربي هر تشتي ملتي مربكي مساله اركاريه انساني مساله ما في سياسي مساله برباني يجي تجاري انجمنان اجتماعي كردي خجينا دا عليكي خاصيه دركتناها وليري دا ياد هو كده برباني اسكي وقفه وغيره لهر وقت يجي بربيدا او برباني نبي ريك جوفيجا صراعات كردي تشيبدي جبر ولوجي دائما حرص يكيتيا كردي فاراسي دي نجي حدا كي براكوشي ايروجي انجمنان الاجتماعي كردي بربو يبدي تشتي جيبي بله برز فيصل هيرو كولانا كردي بحثا وياكي دكيا كو عمل چاولرينا كو پيشمرگين روج آوا در باسی سوریه ببن و آخر ما بپارێزن چمکی هنه گازی لسر یپگه و لسر ریوبری خسری هیا ده تخمینه تداوی انا کسا ویا که کاربه بجیه بکه و وی جاره دا که و میدان تفهیزه کلشگری انکس انجمنان اجتماعی کردی جوختی چه بوی حتانها خواستی یکیتیا کردی عالیه دیتری را بپارێزی وبهالدورشي نرينا كردي تبعي ياغو امبيجن سوريا ديمقراطي متعدد فيدرالي ما في ملتي متي دوكي كيتيك جغرافي سياسي جاليه خوي سياسي جاليه لشكري وجي هيبايا ضاضا ضرب ما جو كوميتك قيادك تخصصي مع اميج بو ام كاربن برافاني دبر هرمي خو وكسايتي خدفكن ايروجي امويد فيجن او بيش مرجي روجا باي جول روجا جلك تغاري سرتيبو كسي نغوتي ارنا ام نخدي نجارج برغو تفزارو من براي من وهر وقت يجي شعبي ملواق وقت لازمي فراستنا قالي خو مرتي خبكن وايرو جي ام نتشتكي نود بيجن اتفاقات هو كي يجيو لوغوتيا
هر کەسێک حەقەی هەیە بەرەبانیە بکێ هێویدارن ئیرۆ هەر کەس کاربێ بەرەبانیە بکێ وەک گۆمەگۆ خۆستیەژی ئەو هێزا پێشمەرگەی کوردستانە عراقێ بەشەکەش وایە گۆ دوێ بەرەبانیت بەر هەرەمێ مەدە بکەن بەشەکەش وایە گۆ ئەنجومەنان نیشتیمانی خۆخۆتی جوارت بینێت لێ ئەم هێوی بکەن بە ئاواسی بێ گۆ برا جێگرتی بێ برا ببێ پشتگرتی و کاربن ملت بەرەبانیت بەر هەرەمدا بکەن تەنسیقێکی ئێگۆ بەرێژی سەر عەردەی ئەم کاربن خورتایی تێ بدەن نەبێ عاملێک زەعیفی ئەی رێر پێشایە بێگرتن ئەم دبیژن تشتێکی شاشە و نەڕاستە بله برز فیصل لهمبر و هیویان ریوبریا خسری تی هیوین انا کس بجی نکرنه تا دمزراندن آوه و حتی روژه ایرو گلو تو تخمینه تا دا نها چه لپیش انا کس هیا چه پلان لپیش هیا دا پیش روژه دا ریوبریا خسری تفدم جیل خوبه گری براب تنه کاری بو بید اما در باس بوی کاری بو کارو باری خلکی جهد که برا کاری بو برابانی بسری خود تنه بکید کوبانی دا ترێکانیە دا گەلێک جادا وەختێ بووە خۆستیە هەر کەس ئاری کار بێ و ئەس دەبێژم نەکێمایی کە جارێکی خۆ بەگەرێ بریارش ئالیکی تەنێ نابێ دەبێ ئەم تمام شریکێوێ بن لێرێ بە بریا خۆسەری یانجی تەردەم بیرەنگێ گۆ تەسەڕف بکێ ئەس دەبێژم زەرەرێک مەزن هێنێ قەبیا کوردی ئێمە وەک ئەم کەسێ ئەم مفرند مستەوا دووەریدا دەستێکلیە خۆی کوردستانیدا دەهندر و دەژی عالیه سیاسی عالیه خدمت داد عالیه برابانی دا ام بکن ما بریاری چیز پاندی دا انجمن دا ام تجاری چیز دریا حواری ناکرین دریا حواری و براسیه دا ام کار بن با مثلا بجه بکن و ام نابین تشتکی راست و تعدل قضیه کردی بیریل پیشای بیگرتن عالی کی دیتره و وقو دما در باس بوی هات نشاندان و ام تمام خودی بنج بریارات سیاسی و عسکری ويا اجتماعي نعملتي هذا وام خدي بنجي بو ام هردوره شركاتي ده سوريا بيشرويتا بلج قامشلو برز فيصل يوسف سكرتيريت افغرا چاكسازيا كرد جالاكس باس بالافرین شر انها پیمانان ایریشین چکدارن داعش لباجار شنگاله باشوری کردستان کرن و سه انبارین چک و تقامنی و جبل خانه داعش لروجاوی شنگاله جناف برین. فرماندار لیوای دانزان هزه پیشمرگیان لشنگاله عمید عزالدین سعید و گوت که ساعت 17:09 ان ایوار ده بالافرین شر ان هفیمان سه انبارین چک و تقامنی ین چکدارن داعش لروجاوی شنگاله بما باران کرن. و در انجام دا زیادتری 10 چکدارن داعش هاتن کشتن و هر سه انبارن چکانجی به تمامی هاتن روخاندن. سعید گوت که او هر سه انبارن داعش تجد چک و تقامنی بون که در ایریش ایشف دا هف پیمانان دا به تمامی هاتن تقاندن و او انبار و جبل خانه به تمامی هاتن ویران کرن. لدورا بادوشا یا موسل بالافرین شر و هزن پیشمرگه به هفرا لده تانکین داعش دان و تانک و چکتارین تیدا شویتاندن. لسر و ایریشه پیشمرگه کی انیا بادوشا بناو ایوب نصرالدین گوت که چکدارین داعش به دو تانگان لدو آلیان دا ایریشین وان کرن و به روکیتا آنتی تانک و میلان برسه و واندان و دازانین که دوی ایریشه دا 7 چکدارین داعش هاتن کشتن. هیزن ارکان هفبش یه هف پیمانی ناو نتاوی که چاودیری ایریش آسیمانی بو سر بارگه داعش دکر راگیهان که فروکین امریکا و هف پیمانی نوی 17 ایریش آسیمانی برن سر چپرین جگدارن داعش لسوری و عراقی. هیزن ارکان هفبش این هف پیمان ناو نتاوی آشکره کرد که فروکین هف پیمانیان 7 ایریش برن سر بگهن چگدارن داعش لنزیکی باجارن حسک کوبانی و گرسپی هر وها و داخویانیه فروکین هف پیمانیه لعراق جی به 12 ایریشین آسیمانی برن سر بارگه داعش یه نزیکی باجارن بغداد حویجه القائم الحبانیه کرکوک و موصل و وراورا و شنگال و باجار الولید. بولتن ما بردوامه نو برکه بچوک و لو بگرم.
آلافین را گهاندنه ده دریا همی آلافین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچەیەک gelek şiroveyان dide. اگر تبخوازه ناس بکش لدورة چه دبه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سعدون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إيمال كورد أورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی باجار کوبانی بولتنا كردي د اورينت نيوز ده یەکو بهستیە نوت كيكو ديتيا هێزن یەفەگە لە حەسەکەی چارچەکدارên داعشê dîl digire û nexweşxaneya hikma rêzgar dike û dest bi operasyona paqijkirina bajarokê Serînê li başûrî Kobanî dike. Li Silêmaniyê welatiyekî Rojava li ber avahiya peyeda xweşewîtan û enekese dibêje em karin pêşmergeyên Rojava derbasî Sûriyê bikin. Toraya Sûriye mafê mirova ragihand ku hejmara qurbaniyên cengê li Sûrî ji destpêka vê salê ve gihaye 11,000 kesî. Dubare silav. Wezareta Berevaniyê ya Amerîkî Pentagon dibêje ku operasyona perwerdekirina hêzên dijberiya Sûrî bi giranî derbas dibe ji ber ku gelek kesên ku beşdarî vê bernameyê bûne naxwazin şerê rêxistina Daişê bikin. Serokê Artêşa Amerîkî Martin Dempsey di Kongreka Rojnemavanî de ragihand ku mercên ku Amerîka ji wan kesan ku beşdarî bernameya perwerdekirina hêzên dijberiya Sûrî dixwaze ew e ku şerê rêxistina Daişê bikin û nîşana xwe ya sereke lê gelek ji kesên rikber razî nebûn. Li gorî raporên Wezareta Berevanî ya Amerîkî ku ji nav 6,000 kesên dixwazin beşdarî vê operasyonê bibin tenê tanha 100 kesin hatine hilbijartin lê 4,000 kesên din li benda erîdaniya Pentagonin. Toraya Sûriye mafê mirovan di daxuyaniyeke de ragihand ku hejmara qurbaniyên cengê li Sûrî ji destpêka vê salê ve gihaye 11,000 kesî. Toraya Sûriye mirovan da zanîn ku di heyva hizêranê de bi tenê 10,107 welatiyên sivîl hatine kuştin. Her wisa hejmara herî bilind li ser destê hêzin rejîmê bûne qurbanî ku wan 8,500 kesên sivîl kuştine û hejmara welatiyên ku ji aliyê Daişê ve hatine kuştin gihaye 1,500 kesî û 612 sivîl jî li ser destê hêzin dijberiyê hatine kuştin. Derbarê şer û pevçûnên dawiyê li hundirê Sûriyê firokeyên rejîma Sûrî bajar û bajarokên Idlibê toparan dikirin û li Helebê li taxa Zehra şer di navbera artêşa azad û hêzin rejîmê de berdewam e. Agahiyên bêhtir di vê raporê de em bi hev re temaşe bikin. Li başûrê gundewarê Idlibê hînjêderên meydanî ragihandin ku firokeyên rejîmê bajarê Kefersejnê bi mûşekên germahiyê armanc kirin û di encamê de hejmarek ji sivîlan jiyana xwe ji dest dan. Herwiha gund û bajarokên Kefermûs, Ellûj, Bara û Muarret Hermê jî rastî tobarana firokeyên rejîmê hatin û li gorî hîn çalakvanan ku di encama vê tobaranê de jinek û zaroka wê jiyana xwe ji dest dan. Di heman demê de li gundewarê Helebê jî li bajarê Elbab firokeyên rejîmê bargehên sivîlan bi hejmarek mûşekên germahî tobaran kirin û di encamê de 11 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan û hejmarek din birîndar ketin. Li aliyekî din navenda rêxistina bijîşkên bêsînor jî bi mûşekên germahî hate armanc kirin. Bê ku ziyanên wê werin naskirin. Hînjêderên tenduristî ragihandin ku ji berkênbûna dermanan texmîn heye ku hejmara qurbaniyan zêdetir bibe. Hevdem li Helebê li taxa Zehra pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de qewmîn.
و لگوری هینزانیاری میدانی که دا انجام دا گلک لشکرین رژیم هاتن کشتن لعالیه کیدن هیزن رژیم ین که دا اکادمیا لشکری دا بجهبونه تا خراشدین بموشکین زمین آرمانش کرن بکو تزیان جانی دا ناوا سویلان دا چه ببن لگندوار درعای جیهین چافدران راگی هاندن که فروکین رژیم باجاروکین سیدا و تفس به هجمارک ایریشن آسیمانی آرمانش کرن و لگوری هینج درین تندرستی که دا انجام وان ایریشان دا 32 کسین سویل جیانا خوش دست دان و 13 کسین دم بریندار کتن هروسات و بارانا فروکین رژیم گیها باجاروکین طیبه و الکحیلین که دکوین نافچه در المحطه بکو انجام نوی ورناس کرن د مجارکه دنداری خستنین اتوانی یک بویا آلیکاریان پنابران در راپورکه دا دیار کرن که جه سدی 86 جه پنابرین سوری لأردن روش آوان هنکی قنج کرد که هر یک 3.2 دلار امریکی دستینه. هر وصاب لگوری راپور آوان ریخستنانی یا به ناو ام برسوا خواسته که پنابرین سوری بدن که کمبون آلیکاریان کاریوان بسری نکه که خواسته که 3.9 میلیون پنابرین سوری یعنی که جه توباران رژیم کشبر بونه پیک بینه. تیزانین که بهتری 20 میلیون پنابرین سوری ده دولت در دور سوری داده جین. ده داویه بولتانا مدا جو دورین جور به جور جهریم کردی لسوری ما به هجمارک چالاکی و کرتن و چه دوی راپوره ده آماده کرنه. ام تماشا بکن. ریخستنا روجاوای آلیکاریان و به هفکاریا کومله الموده و ریخستنا غورک آناو نتویره پاکتین خوارنه لسر 140 مالباتین خریستیان انجو باجار حسک کوچبری باجار دربیسی بونه بلاف کرن. ده چارچوبه کارو خباتین دسته چاند و هنر یا هرما جزیره ده ایرو لناوندا دسته یا لباجار قامشلو جوینک هاته لدارخستن ده جوین ده پلانسازی کار و اکتیف کرن خباتین بورویان لسرانسری هرما جزیره هاته گوتو بیش کرن. دسته کاروبارن جواکی هرما کوبانی آمده کاریم و کرنا کامپکنو لهرم دکه او ده مالباتن کرد این کوجی گند او ده ورن در دورا هرم هاتنه کوچبر کرن ته ده بجه بکه. لدرک ریو بریا کامپا نوروز او دسته آدم زرینر ازدیان ببونه 19 سال وگرا شهادت تکوشر زیلان او جبو بانگا ریگرتن لپیشیا پنابرتی ازدیان چالاکی اکلیدار خستن. شاغ هیواسور هرما درکه ده چارچوبه خباتن آلیکاریا کوچبرین حسکه ده. آلیکاری ل 145 مالباتن کوچبرین حسکه ین کو د کامپاروج ده هاتنه به جه کرم بلاف کر. هر وسا هیواسور درمان و آلیکاری تندرستی جی پیشکشی کوچبران کر. ل دربیسی تفگر زمان و پرورده یکمین پیمانگاه زمان کردی به ناو شهید روزا به مراسم که وکر. هر وسا به دهان ولاتی باجر بجداری مراسم وکرنا پیمانگاه بون. ده داویه بولتانا مدا دوباره کرنه سروچه. هیزن نیه پگل لحسکه چارچکدارن داعش دیل دگره و نخوشخانه حکمه رزگار دکه و دست به اپراسیون پاقش کرنه باجروک سرینه لباشوری کوبانید که. لسلیمانی ولاتیه که روجاوا لبر آواهی پیاده خوشوتان و انا کسد بیجه امکارن پیشمرگین روجاوا در باسی سوریه بکن. توره سوریه مافی مروبا را گیهاند که هجمارا قربانی جنگل سوریج دست بیکا و ساله و گیهای 11,000 کسی. لبرم گشتن داویه بولتنا خواه ایرو افتاره که خوشی جوارد خواه.